na bon chawin khe liam chiu vi tuni khu hin topic poimo ta khat en sewitin sungpi gam kai sungkung khusunga Indian Army ho chalo na ho chi hewin monenei lo khumi khat thingoi mi dana athawwa hichi fake encounter extrajudicial killings abol naw chungchang thu hi phabep seding kanomin I heading wa poimo point phabep kahin penomin hizi chun hichi seding ka gut ho hi kho sabe si azia khain seding a hin ka ki het sa azi a hilowa hi le seding ka hol zi hilovin seding a poimo ka sa chule mo pu ni hon heading a chule en sumi te hon heading a ka dei ho chule zat le nam mit pi te ho zo sin zong I bon chawa heading a ka dei ho hi hichi YouTube channel mangcha phun do ding khai bu de hin hizi chun eina hethi masawin lang extrajudicial killings a hilole fake encounter ki ti hi case tam ta zo no mitan tu sunga Indian Army hon sungku muna athil bol hi dilo ta hin khud khil zia ta chapalin min sang hau kip cho ana kabli khao a hi ta azong le thu ta chu din pi jing lew phading a hin a chiong che hi pon ama ho hin milham vona ki vonna civil dress a ki vonna hozo si asu thla piwa uniform avon sawa thinglui mi dana abol su di lo hi la hen tuni ha news ka sei chai nung hen police report chu kamuen Manipur police hoen thu soen bol chu kamuen phamo ka sain Manipur police on se na wachun Indian Army hole Assam Rifles hoto kukinam sipai ho militant ho ki kap to win chuchi encounter chun kuki thingnoi khanin thina to e tin en so do apomol he jing aki kap to le hoilai mona ki kap to hiwam mul phele sungkung ki ka in security force ole kuki thingnoi mi ho aki kap to en chuchi thil so chun kuki thingnoi mi khanin thina to en chule AK-47 rifle khat zong akila do 18 Manipur police on in so do fin ibon chawai na muta ding kata sanin security force on hiti azol lenal thu ho athe thangwa army hon amitha hausial kunadinga fake encounter di ta adana encounter au min kuki thingnoi khanin thina to etiu chu puna dom the jingen ka sei banga chun sungkung khusunga thingnoi o metia abuluwa mei changtam ta akap do wa bom changtam ta akap do wa chuti a khusung abulu pe ta wa an su khao ai lo le a tha khao chu ai na bang te in pom jing lew thu kha dai a hin la sungkung khusunga thi khat chu along apo do wa mun khana ki kap tu na wa thidana bol wang chu phamo le jing hi security force on hitawang extrajudicial killings so fake encounter hi tam ta ve na bol hitan gamdang mundang se dautin Manipur context bo dun la sewitin Manipur context a sedingen security force on hitawang CM2 abol hi 1979 na kona 2011-12 chana cho 1528 case umehi hitawang case hitawang fake encounter hi sangle zangale somni gate umehin abon cha hi Supreme Court a zilu da hin fam kiti EEVFAM tia kimin vohon hichi fake encounter chungchanga hi Supreme Court na case an bolo hian case bolo hi agoma sangle zangane somnil ge de hin hichi hol a hi Supreme Court in phabe pen len do wa chuchi case a len do ho chu Central Bureau of Investigation CBI through a Supreme Court in investigation bol sa wa hulsilna anane wa hian sangi le som le sagi akipat hulsil anayu cho case tam ta hi hulsil na achayvin investigation achayvin kora to trial achila alai ta hin case phabe ba trial achil hain case phabe bi pending om na lai hin chule case atam zo sangle zalile som nga wal hi to khalo lai om na lai hi fake encounter case suzat nunga zong tu chunga ai hot chunga fake encounter extrajudicial killings case khat Indian Army hon abol ki hi a khole jingen ai hon fake encounter a hi chu hi hewve
ahi la fake encounter e hon isi ji was a fake encounter ahi ki ti thelo hi hi ji sun hi chi approve hin bowling chu court ahin court sang ge thun ni nga se hon panila ongai hi ti ahi mo vet jing wai le mo thi mo bang si i hung hi dio hi tu chung hi e ho chunga apat na le achai nei hi sa ding ngai tu chunga hi action ima la lova hi chi chung changa e hon ima cha opposable lova imo vet jing wa hi le aban jong chal thina lai hi chi fake encounter hi chi sim thu hi ti ai panila ova pani ti la diu ham ti le poimo pen cho NHRC azong hi chi chung changa hi case pi lu ding ngai National Human Rights Commission a case i se lu sak pe ni ngai High Court ham Supreme Court ham azong hi chi chung changa hi case pi lu wa hi le hearing momentin Korean investigation bowling alo masale CBI ham NIA ham direction hin bowling tin court thupi ting le investigating agency kai poi CBI ham NIA ham khajo join khulchil lai nei ding investigation phat aung chi ha ting le fake encounter chu phat approve hung ki bowling chi choi hian chule kain sung mi te hon to a bowling a poi ma yang chu FIR first information report sulut hin adinga police a complaint apilu dongain sungkung hi hingli police station hup sungaum hi le hingli police station a FIR sulut hin adinga agang thepena complaint apilu diu he ngai detail ta a thilso ho su chi chung changa police a complaint apilu diu ngai tu hi thu asat pet ta alung zom na lai hi in chule thilso jong jan hi chu hin lai mina namu ho eyewitness ho statement hintin chule ain sumi ho statement hintin chukit le along an voi pi ho ama ho statement hintin tu hi aphat ta ain tu a he ahung ki khela hi le eyewitness so jong hoi lai la hung thlung ding ham ki hekit lo hin chule evidence so jong kim ke ya pe da hin hi ji hin evidence im zo si pe na hi police a gang thei pe na complaint pi lut ding hi angai he jingin FIR bi acha jong anaki sut lut lova hi le NHRC a hi lo le Supreme Court hi lo la High Court a case bowling ki ti jong le police FIR be acha chu anum masat angai direct a bol mo sei pon a hi jong le thil su khat thung ta a asu pi sangam khatin fake encounter a thina tu ta cha naw in fake encounter a thina tu ta ai le ain sumi te hon jong alo theilowa police a complaint apelu ngai mo mong jing hi police on izemtia FIR at sutlut nom lo hilowa hi jong le GD entry be bol sa te te ding ngai ichi hi khununga ai ho kiven ding wa kan sei hin fake encounter hi ti ai hon extrajudicial killing sa heti iti wa hi le iki bulphu na theiring ho to a heki se masat ngai isu people mel seta na thau hi akap li nungwa asile chen ho an sutha pi uwa asile chen ho an selmang pi uwa army uniform a avon thu o hi hichi asile chen ho mei changin a kha na ho mei chang ma ha chule ama athisan ina lun khumna chu chi asile chen ho chu phat a ain sungmi te hilo le gam kai so mo pun ani hon koi tup setova iman sa lo hilding o ichi forensic examination phata hung chi hlan lai ding hin ata asa chunga meithal changlut na ho chule avon chunga meithal changlut na ho hi chong chu ahung ki tu chet ngai ding hin I chanin security force on uniform itawang a piu hen lang hi jong le meithal changlut na to ata asa meithal chang alu na chung ki tu lo ai le sim thu a hi na approve khat hong hi ding hi chiong hi yallo jingoitin asile chen ho sumang lo hi la chule athisan nai san akai no jong sop lo hi la thisan nai san akai dong zuya chu hi tia chu koi ding ngai in tin su mang lo hil ding hi kain tip na nom hen lang
postmortem examination hung chi than tin postmortem examination ki bol ting le mei chang izan in kha chang izat ki tang dena mei chang hoila ya luda hoila ya pai do am sule akikap na chu ichana gamla akikap ham mei chang chu ichana gamla a ki kap ham ama hi nai cha ki kap ham gamla ta ki kap ham ki ti ho imzo si forensic examination ki bol ting le kim ke ya ki chi se la hong ki he do ding he along army hon amuna ko na na pho do chu aboi ta khat chu hitan amuna cha na ki jam den na police on inquest so bol le police inquest ong he hunung le case ong ki bol ting le poi mo ma jing he alung lup na ko na ki phong do a mol phei le song kung ki ka ki kap tu da na ki aki kap tu na wa thida na ki se hinge mol phei le song kung ki ka aki kap tu na wa thi he ti wa le athi na muna chu alung phong ning be achu ibola local police so ako lo ham ako wa he le local police so in alung alup sa na muna chu inquest abol hinam police inquest ong he poi mo ta hen police inquest to khununga case ading hong poi mo ma jing he police inquest a hin sule postmortem examination a hin hi chen lang hile judicial inquiry a hi lo hil jong le magistrate inquiry be hengai tua hi isu pi paulung hi mok a ki ko ye hin amun langa chu magistrate inquiry ma cha jong anum thei da pon judicial inquiry ma cha jong ta pon chi chu hi le alung u lup na alung na mun mok be a he magistrate inquiry be ngai judicial inquiry a hi lo ta hil jong le so si so a hi lo hil jong le police on tu ge inquest khat jing cha jong asim lo hi le police inquest khat be he wang chu te ding ngai ipi ki se jong le I chanin hi chi hi extrajudicial killing sa hi tiutin fake encounter hi ti jong le hen court a hearing hum ting le court a hi chi hi investigation bol hon chu chi army ho a hi lo le chu chi security team ho chu thim mo vetia charge sheet hen bol wa court a case hen pi lu ting le court in samon volunteer accused so jo si chu ahin la trial bol theina dinga hi court in security personnel ho trial bol theina dinga hi security force on alam kai ho vin prosecution sanction kiti hinge athi mo vin amo chungchanga hi chike chungchanga court in thutan na nei ta vin tia phalna hin pi ngai hi chi phalna hi security force on apinom ji povin api o hi ki he khabe alo hin thiem helang thiem mo jong le on duty a security force on ami tha ho a hi lo wa hele khut khil ja asu kha ho hi chi ho hi api o hi umbe se lo he kala khat to anum jong le ama mi malin a hi lo le eng set mana a hi lo le atu mo mo a tha ho ti dai lo win hi chi operational to kisam kaina a thiamang ho chung cha nga a department of in a force headquarter of in prosecution sanction kati pen a thim mo a hi le korin a chung thu tan ta win tia phalna hin pi hi umbe se lo ka sei banga chen I chanin panlautin supreme court in pangalautin NHRC in panlautin high court in panlautin CBI ke po NI ke po khui khul chin lai nei hen lang a thim mo ve tien lang court in a case in pilut helang charge sheet in bol jong le court a trial bol thila dinga prosecution sanction cha pi nom ji lo in hi chi force headquarter ho hen siong he boina pi pen khat hen hi chi ji a hi security force personnel ho hen a bol khil ho hi court a chung thu tan ning thil bai lo hi le hen siong hi heading ho ngai in tin chule hi tabang thu sala sa he jing ding hi ji hen ai ho hi no motin da zong le hen Manipur High Court နိုးရစကီဟီထိုးထိုးဒင်းချစ်ချူဟီတာဟီလေ
Manipur High Court CCPur bench ai lo le Manipur High Court KPI bench tiam khadi I phudu ngai ding hi chibe hi hi le Manipur High Court noya ai hon separate bench ni le ai ho bench noya cho I thu ho I chung thu ho I ki tan thei ding hi hi chiding a jong hi panila ding hi ka dei sai aji chu tu sung me lei do ki do naw wa jong hin High Court a bowling thil ho zo si chu ima sai bol thei ta povin High Court a chi thei ta povin High Court a ga valu thei ta povin High Court he ta lovin Supreme Court a case tam ta mo pilu lovin ka sei bang hin CCPur bench ai lo le kagui bench khat ham hi le khat zo zo hi le ai ho case so gale tul chung sang thuyen lang sile thudang dang hi jong le ai ho High Court ai ho bench a chu a chung thu ikitan thei we mo puna nei hon hi siong hi gyal kho le hen kadei sen IP zong le investigation oma tu chunga operation bola kun ho security team ho investigation ki bol na su tunga ki ko wa su tunga thu do ki nei ho se yong chu harassment khat hian god na khat hian kodin a chung thu tan hen lang tan hi en lang god na pi hen lang pi hi jong le thu chum hi ta iti investigation adinga vela ki ko wa lie detector test ham ai lo wa hile interrogation room a thilum dan ho achanga ki do ai lo wa hile vela ki ko jong kho amo dinga god na khat wang se mo ta don lo dai lo wa koi sanga ai man I bol thei chan bol chu e hoi mo pu naw hi ji chun agang thi perin FIR ain sumiten pilut ding hin gote te hen lang ain sumiten FIR pilova CSO ham ai lo le area defense ham kharin police a complain a pilut cho effective be se put effective dan ti zong le khununga phata ke song chi la ting le ain sumite in Ebola police a complain pilova third person en pi ham hong ki ti te ding hi ji chun ain sumit te ho api thei pen khanin police hingli police complain lekha seplur henlang hichi case first information report sulut ahi te ne dingin panhila leo ti ka dei sain aban le CSO honjong adia cookie organization for human rights trust so hin NHRC ham ahi lo le High Court la ahi pon Supreme Court hin hichi case ong hi khatve investigation CBI ham NIM khadin investigation abol nading wa Supreme Court in direction api nadingin case khat hi in pilu theleo dei sa hin ka sei banga chun athum chan na hin repeat kit leng athila lo ho avon ho su manglo helding ai bang ta koiding thisan nai san anat banga koiding chule mei chang lut na ho jong a hom bang banga koiding avon ong chu ahi na bang koiding temper ball loading helam dang loading ahi na bang ta kitup ta koiding chile evidence dang ho acha lo na ho security team ho acha lo na ho koi to bang video clip na nei hi lo wa hele photo limla ana laman jong le hoi di sen him chong phata koiding o chule khusunga security force so songkung khusunga hulut mauna ve ti na dinga security force ong lut pet ta a limla an nei ham video clip na nei ham hon jong phata koi ding ngai tin achuti lo wai le khunung le security force jon song kong khusung ka lut po ve jong ain tina lai ding investigation ong chi ting le mul phei to song kong ki ka pha ovin encounter ka to ovin chia chun mi khanin thingnoi khanin thina toin kong ki le taw ve ti jong le song kong khusung lut lo hi la dong ki sei thei wen hi ja sa song kong khusung lut mo mong na ve ti approve ding jong hi ine yong ngai khat na chule athat mo mo ti jong hi proof na ding wa cha asil le chen ho chule eyewitness jong ngai eyewitness so min an mu ho jong investigating officer hon en ko ting jong la hang san ta thil mu ho thil hen ho cha sei ding ngai I macha koi macha ni macha na lo lo hi ling hin witness na hi bo vin na thil mu chu a hin na bang ta an sei ding chule ko da chi ke song thun ting jong le ko da jong
statement na pikit ning hin hizi chun evidence so jong hi koi tu boitin aban le hi chi case si khulsil na nei hin adingin achunga ka se ho jong chu bol hitin hi chi case si mo koi po te mo koi wa hi le aban hung chalding aban bana security force so ichung wa hi hung ha him che che dingwa itia extrajudicial killing so fake encounter hoi anchi ahin chi pi jing ding hin ida bang ho hi abol ngam na lo ding wa tu a hi savit ve dai tham sat ho yong ngai ding hi hi ji chen mo pun ani hon panla na thei chanin panlaw hitin chule mo pun ani hon chunga ka se high court cc pur ben sam ailol kpi ben sam sim do te ne ding in jong na sat in central angin no hitin law ministry langa no thei chan no hitin bol thei chan bol lew hen e ho ading ma hin e ho ading a phachum na khat hong hi te ding hi tu chunga rims hospital a ko na ta chapa mi thum ki zen ho mi long ho le nei lei hon ki zen sa lawa ai no do nung hin ai ho ku ki cha te ikiloi khom naw khat Kuki Alliance for Nampi Awakening Kiti KANAM hon Government of India noya Ministry of Health lekha na piwin Rims Hospital hi notice gam kai sunga ding anadam lo ho koi zat koi nam hizong le aki zen na ding wa Government of India in hospital akoi pi hin kuki cha te jong hi chi Rims Hospital a ki zen ding alom ke win ki zen thei ke yuve chi cho hi li bola ke ho ka ki zen diu su ei ki za da piu ham chuti a kuki cha te Rims Hospital a ki zen thei lo ding ka hi ta wa hi le kuki cha te ka chenau gam sung adi akang gui gam sunga hospital ki su ta ampon hi ji chun hi chi Rims Hospital ei kangui gam sung kangui khopia nei su lut pi win tia nge na appeal bolo hi hi chi medical lampanga Kuki Alliance for Nampi Awakening Movement hon Health Ministry a appeal abol bang wacho High Court CC pur bensam KPI bensam hi chi chung changa hi mopuna nei hon Law Ministry a appeal bol hi ka dei sa le jingen tuni la ho lim na chan chen lang kain sei chop jingen ngai dan hi ina thep diu hi mai tin idei sa pi pen so hi le tu sung thil so hi iti hin mo vet po ite extrajudicial killings ai lo le fake encounter a hi ti hi thang sab hoitin government na khanga lu theiring thang sab hoitin sule security force on jong maban la eta bang ho hi abol ngam na loading in pan law te ti hi idei sa pi pen o hin sai khil seval umle ki ngai da mutin tuni la ho lium na chan chutan te ka ki pa e